Deng, gua merah, Deng. Carlota, selama koronek sekian pace bangga panga. Borong ati to nak japa. Sabar kita samula. Ada simpanan-simpananku di dalam. Ang korong pangalay tay ko na. Iya desa mula. Baik mantoy beneng. Iya menina tenang sampai-sampai. Barumbong, ambil ki dulu HP ku nak. Male, HP tak. Kami jona anak kebanggaanku. Siapa dulu anak nanti taya. Lucu, dimasukkan dalam 3 bulan. Nasan bos? Lucu, ada turun lapangan berak si Decu dah. Lucu, pegang ini. Sudah apa itu bos? Mau kita turun lapangan kah? Biasa iya, Cu. Iya pan bos. Bos, mansa bos. Iyo. Masuk ke Cu. Minta data. Om, sedekah tak dulu om. Deko dong, kasihan ini anak-anak kah? Ini nak. Deku karena HP. Cu, lumayan pemasukan hari ini. Deh, lumayan bos. Deh, mau lagi cicil motor lagi deh. Iya bos, cicil mati. Semoga hari ini banyak rezeki. Bersedih kami sama Bemis kada usut deh. Iya bos. Tapi tata sedekah aku tata. Tidak begitu orang sedekah. Yang kali Cu, kalau sedekah kau jangkau 2.000, 100.000. Kan kaya makin. Siap bosku. Omir. Deh, wajib anak-anak kan. Nasara si Blang yang. Dapat tertelur may isang ucut tabunrang. Salam pergi cari mansa di dalam. Iya, Deng. Bos, itu motor kagak dipakai, Bos. Atur saja salam pe. Yuk, itu sana pengen Mr. Jentojeng ya. Bos, sumbangan ta, Bos. Sumbang cik lagi bosku. Iyo, kasih mi. Sabe deng. Deng, gua merah, Deng. Do motor salam pe. Lucu, habis kipi masukan ini. Ikhlaskan bos. Jadi banyak pada sedekah hari ini. Siapa itu punya motor di depan, Ucu? Menghalang-halangi jalan. Itu dia kasih ke sumbangan, Deng. Iyo di, ada motor na. Orang kaya. Iyo. Bos, kasih pindah dulu itu motor ke Bos. Menghalangi. Nama ko salam pe. Oke, Deng. Deh. Lucu, 2 kali lagi ditekel.